बिसायख'थिनि साना गेजेराव माखासे सान थाबोनाय समाव गासैबो राजखान्थियारि हान्जाफोरानो गावबा गाव हान्जाखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबसननायखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल हान्जाया एनडिएजों मदद होजानाय बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामनाया नोजोर बोथाव जादों। बे बिथिङाव बिटिआर ओनसोलनि मैखोम बेरेखा हान्जा बिपिएफआबो उन जानानै थायाखै। रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओनसोलनि मोननै गोख्रों राजखान्थियारि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ हान्जायाबो फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामदों। बेबादि समावनो 12 एप्रिल अदेबानि शुक्रबारखालि कसुगाव ब्लक बिपिएफनि मावखुलियाव बिपिएफ हान्जानि मोनसे गोगोम जयनिं हाबाफारि जालाङो। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानाय बे जयनिं हाबाफारियाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोबां मावथि सोद्रोमा आरो मददगिरि रायजो राजाफोरा बिपिएफ हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव 2024 इं मायथाइया बिपिएफ हान्जानि थाखाय खाफाल गोनां। मोननै लकसभा बियाब दरं उदालगुरि आरो क'क्राझार बियाबाव बिपिएफ हान्जानि देरहानाया 100% रोखा जाबाय होनना बुङो। आरो दानि बिटिसि सोरखारखौ बिटिसिनि मावखुलिनिफ्राय नङा एबसुनि मावखुलिनिफ्रायसो सालायदों। एबसुनि मावखुलिनिफ्राय इसारा हराब्ला रावबो खामानि मोना होनना बुंनायजों लोगोसे बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएल हान्जायाव हाबनायनि सोमोन्दै खौरांगिरिया सोंनायनि फिननायाव हब मन्त्रि बिथांखौ जों 3 बोसोर सिगांनो होखारदों होनना ओरैबादि बुङो। চনটো মোৰ কাৰণে নহয়, মই কৈছোঁ আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। কেলে মানে আমি কেতিয়াও মানে 2জন এমপি পাঠাব পৰা নাছিলোঁ দিল্লীত, কিন্তু এইবাৰ 2024 যিটো এমপি নিৰ্বাচন ইয়াত আমি 2জন এমপি পাঠাব পাৰিব। ফাইনেল হৈ গ'ল, 100% জিকিব। সেইকাৰণে আমি 2024টো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু মই সেই কথাটো জনাই দিছোঁ, হয় মই বহুতবাৰ লটাৰী লৈ আছিলোঁ আগৰ দিনত, কিন্তু এই 2024ত মই 2বাৰ লটাৰী পালোঁ। একটাটো হ'ল বলেৰো পাইছোঁ মই একবাৰ, আৰু একটাৰ বুলেট এনফিল্ড বুলেট পাইছোঁ মই। 2বাৰ লটাৰীত ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ এইটো। সেইকাৰণে মই মানে 2024টো আমাৰ বিপিএফ দলৰ কাৰণে খুব লাকি বছৰ এই 2024টো, আৰু মোৰ লাইফতো পাৰ্চনেলি খুব লাকি বুলি মই ক'ব পাৰোঁ। মানে মই লটাৰী পাইছোঁ না 2বাৰ, একবাৰত পাইছোঁ মই বলেৰো, একবাৰত পাইছোঁ মই এনফিল্ড বুলেট। সেইকাৰণে কৈছোঁ মই 2024টো আমাৰ কাৰণে লাকি ইয়াৰ। জনগোষ্ঠীয়ে চাওক, এই বিটিচিটো কোনে চলাই আছে? বিটিচি অফিচৰ পৰা এই বিটিচিটো চলোৱা নাই, আপচু অফিচৰ পৰা চলাই আছে, চবেই জানে। আপচু অফিচৰ পৰা কিবা যদি ছিগনেল নিদিয়ে বা লিখিত নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কোনো কাম নাপায়। কোন ৰাজবংশী, কোন বঙালী, কোন অসমীয়া, কোন বেংগলী, কোন মুছলিমে আপচু অফিচত যাই পেলাই স্কিম ল'ব? এইটো সম্ভৱ নহয় নহয়। কোনো বড়ো মানুহ হিচাপে বড়োসকলে কোনোবাই যাব পাৰে, কিন্তু চবেই নাযায় আপচু অফিচত, চবেই নাযায়। মুঠতে প্ৰমোদ বড়োৱে বিটিচিটো চলাব পৰা নাই, সি ফেইলাৰ হৈ গ'ল। আৰু বিটিচিখন চলাই আছে আজিৰ দিনত আপচুৱে ডাইৰেক্ট চলাই আছে। সেইকাৰণে পাব্লিকবিলাক ভাল পোৱা নাই। মুঠতে যেনেকুৱা কাম কৰিব লাগে এনেকৈ কৰিব পৰা নাই, বা জিৰ' কোনো কাম হোৱা নাই। আপচুৱে ডাইৰেক্ট ছাপ্লাই কাম দি আছে, লৈ আছে, মুঠতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি একো কাম নাই। সেইকাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভাল পোৱা নাই। মুঠতে প্ৰমোদে আজিকালি কোন ৰাজবংশী, কোন বঙালী, কোন মুছলিম, কোন গাৰো, কোন ৰাভা, কোন বেংগলী এইবিলাক চিনি নাপায়। আগততো চবকে লৈ পেলাই বিৰাট আশা দিছিল সি, চব জাতি জনগোষ্ঠীক সেইটো কাম কৰি দিওঁ, সেইটো কাম কৰি দিওঁ। কিন্তু আজি এই প্ৰমোদ বড়োৱে কাকো চিনি নোপোৱা হৈ গ'ল। হব মন্ত্ৰী 3 বছৰ আগৰ পৰাই আমি খেদাইছে তাক, 3 বছৰ আগতে খেদাইছে এই হব মন্ত্ৰী। আৰু আমি কৈছোঁ বান্দৰনিয়া যাব, সুন্দৰময়া আহিব। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि चापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसन्नो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसन्नानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।